Ubak Mosklander Marngar, President Gemeklaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, MC Toda, lem laingut kiwi pat kinong ilam, kata ubak Taibor Marngar, ubak Hebor Pariat, berbak Trangbor lengdo, kilami na Shillong District Jail leng bag jamin, haga janmi karwai trek unai wiang arja apsan. Haga jingmi jungki na along la priang buram di dikot ka association, lem ki bahiyeng, bat mari de priang buram, ubak Mosklander lem kita laingut, kila kerke ban be jingalang semorong kreng, nak bentaban shimrai de ka association, Yeksin jam ki bashikman. Kini kisangut kila syake maksandrek unai wiang arja apsan, hadin ka huri hura belami por step senia apa yang kita ka association bagi bor pulet ki basenran ki trop kit simen ba klinka ki bawan na East Chente Hills hamaureng kreng Ya, come on, ya. Nungi gede garai pai ba. Tengi lak ban kerni ai tang dalai de biar keren pai ba setei sa. Samor keneng. Sekarang mak gede pai ba. Tengi ni rai be samor keneng mo. Biang kan? Mo, ni rai setei mo. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya